Hello, Nandam Chan Hamo. Good morning. Tuan bia pakaten kam raksim tak lai. Hoi kom tha ti mi chu ti mi tlang tar in asalai. Vi khat chu zan le sang ne tla lai a. Tlang para me he te len te achan. Ru lau pi in burbok chung in chang hia hung chwa i. Me he chu ase i. Ai ding in ai tim. Mi hệ te chu thằng pi in a ao i o hoi le bom chan ding in bom al na cho ni thing bor chung in hun bi chang hia amu sin in azam tak chang hia amu sin in azam tak diam rang ni abi ve i chang hia amu tika lau pher azam tak ve vóc ni làm tấn pa in chẳng hia âm hữu tika lang par chun hôn nam ta tak in azam tak chol ve lang tang lấy mi ui chau te ni me he ao thong a thai tika rian rang in lang par lấy a chai i chẳng hia chu ong hong a ril kau in avun se chang hia chu amma afa tok tik a ke kiao pa in a thau i rian rang in azam chuti chun me he te le hoi kom rual zong chu in an phan na cho ni ai thau i zia me he na ka au lâu cái kỳ in apo quay đi lạc in cái thuật nga chu tia avun ti rang ni avun tho ve i zia na ka chim lâu alu kha katin pho in cái per ha tia avun ti ve hoi vok te ni chin avun tho ve i keima na ka au ding asichu vi khat cái hel chun tlang par in atla ko lai si tia avun ti ve hoi chuban tok in achim rel min halaka ui chau te chu dai te in mi chim rel lau te in dai te in ampong te kau hoi kom tha tak tak ti mi chu bia athat nak tam tok in chim sak a haw lo ha liu cha na cút tông in bom tu kha hoi kom tha ti mi tak tak chu an skau chu tuan bia ni akan chim mi chu hoi kom tha ti mi chu mulaka in chim leril kha salau tu sarnak in lang tar kha askau ti du nak kha askau kha ngai tu thai tu na za pi te song kan lom like share comment in kan bom cheu lo goodbye bye bye see you again